Od danas je moja briga. Allahem dragog pomoći više nego mom Adelu. Eto. Kunijem ti se u ovaj dan današnji. Ja te mali dok sam živ neću nikad ostaviti. Ja znam zašto. To drugi ne znaju. Od ovog momenta si moja briga. Ti si moj 4. sin. Šta budu imali, oni me ćeš iti. Hvala. Nema na čemu. Hvala ti, Amuka, na divnim riječima. Hvala svima ljudi. Ovo nisu riječi. Ovo će biti ovako gospodara mimo ovog. I to ću ti ja lično sve financirati. Dok nećeš više nikad biti tužan u životu. Eto, još čuo. Gdje ja budem, bit ćeš i ti. Riskiraj se. Hvala ti, babo. A meni će vratiti gospodar moj. Hvala ti, babo. Nema na čemu ovo riskirat ništa. Rekao sam jednom danu da neću nikad ovo izgovorit na live, ali izgovorio sam. Što se mene tiče. Moj narode, znate li vi šta je jetim? Za jetima Allah dragi kaže: ne dirajte mi u mog jetima. A ova je na većem stepenu jetima.
Gdje si Boski? Prema njemu je učinjena nepravda kako se je rodio. To jest, ovaj dečko je mazlum. Između njega i gospodara nema pregrade, nema paravana. Njegova se dova prima, inšalah. A naša su srca u Allahovoj desnoj ruci. On njih okreće i štela kako on želi. Pa kako se kad kome okrene to srce? Aj tako. I hvala Allahu što se meni ovo dešava svaki dan ovako. Boga, hvala Allahu. Ovo ti samo može Allah dati da ovako nekog obraduješ. Ne da svakom da on obraduje ovoga dečka. Allah bira ko će njega obradovati. Ovo nije, nemojte vi misliti, narode moj, da je ovo slučajno da u 5 sati i 5:20 Sanel Raze Ibre Čeće sretne ovoga Nemanju, kojega je otac silovao kad je imao 6 godina. Pa je završio u domu, pa i tamo hudnjak, pošto nije imao nikakvu zaštitu, doživljavao svakakva poniženje. I dan danas živi sam, bori se za sebe, nema nikog svog. Vidiš, Allah okreće je srca i na fake. Ima on od danas, ako Bog da, sve. Sve. Ništa, moj Adel Allah neće imati više od njega. Taka su pravila kod mene. U drugi ne znam kako se. Znači, Burazeru, od danas si tatin pokon. Svaku ćeš svoju suzu da naplatiš. Svaku. Ja ću ti je platiti. A one će biti na vazi, na sudnjeme danu, ako Bog da. Vidit ćeš šta ću ti ja uraditi u životu. Vidjet ćeš kako se sudbine ljudi okreću. Kad se ti počneš smijeti, onda malo. Tako ćeš smijeti pojedinima. Znaš, i ti nosite naočale od 1000 maraka, što? Imaš i ti uš, nos, evo ih. Nosiš. I onda ideš sa babom, ćeš vidjeti kakve ćeš treme loviti. Sve naplaćivaš što ti se desi. Znači, sad idem životom, tebe guram. Buraz, ako je Bajram, haj na Bajram i staviš Bajramaš tu 60.000 puta. Otkud ovdje ako pišeš Bajram? Klanjaj pobogu, brate. Jel piše negdje da je obaveza Bajram klanjati? Nije obaveza i razligu. Meni sve što nije obaveza, ja to ne radim. Jer ja, ljubite, brat. Jesam spala.
Ja sam iskren čovjek i pravedan. Bajram ne moraš ići klanjati, to nije farz, to je sunnet, dobro djelo. Eto, ja mislim, ne trebam to dobro djelo, treba mi ovo. Ja sam tako izabrao. Sestro, Tako je, Matija, Bajram nije farz. to nastati. A ovo jeste farz. Jer Allah kaže, udjeljujte od onog što vam daje. Udjeljujte. Sabah je farz, brate, niko za sabah ništa nije rekao. Za sabah se ovdje ne priča, nego za Bajram. Ovo je farz. Sunnet je, ali i farz. Zato što Allah govori, udjeljujte, pomažite siromahe. Usrećite i izvucite im osmijeh na lica. Šta je to? Ti nisi ništa dobio sad, a već si sretan. A? Znaš koliko meni ja vidim, moja sva garderoba te paše. Znaš koliko tebe znači da ja kažem Adelu, sve moje spakuj, sve mu nosim. Sve tvoj broj, sve novo. Veličina gore majici XL i XXL. Isto, sve. Poslije XL, XXL. Thanks. Hvala, Lucina. Hvala, Sina. I onda ideš sa babuškom svojim.